Reka se odvraća u toku. Vodopad odiže svoj pad. Ljudi počinju da hodaju unazad. Konji unatrag vijaju svoj kas. Vojnici raščinjavaju paradu. Meci izlaze iz tela. Meci se vraćaju u cevi. Oficiri raspasuju opasače. Struja se vraća kroz provodnike. Struja ulazi u utičnice. Mučeni prestaju da se tresu. Mučeni otvaraju svoja usta. Koncentracioni logori se prazne. Pojavljuju se nestali. Mrtvi izlaze iz svojih grobova. Avioni preleću unazad. Rakete se vraćaju u avione, Allende puca, plamen se gasi, on skida svoj šlem, La Moneda se ponovo gradi, njegova lobanja se spaja, iskoračuje na balkon, Allende se vraća Tomasu Moru, zarobljenici napuštaju stadione unatraške. 11. septembar, vraćaju se avioni sa izbeglima, Čile je demokratska zemlja, Argentina je demokratska zemlja, oružane snage poštuju ustav, Urugvaj je demokratska zemlja, vojska se vraća u kasarne, Neruda je ponovo živ, u ambulantnim kolima se vraća na Isla Negru, pati od prostate, piše. Viktor Hara svira gitaru, peva. Govori se vraćaju u usta, Tiranin grli praca, on nestaje, prac oživljava. Nezaposleni su iznova zaposleni, radnici paradiraju pevajući, pobedit ćemo.